سرخط خبرها. یک سازمان حامی حقوق انسان برای مرگ سعید اعظم تاجیکستان و آلمان را تنقید کرد. جریمه یک داروخانه‌چی برای فروش غیر قانونی داروی سخت تاثیری نارکوتیکی. چند ترکیش پایتخت افغانستان را تکان داد. درگیری شدید در مرز پاکستان و افغانستان. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرهای تازه پیشنهاد شما میکنیم. امروز 16 اکتبر سال 2025 است. سازمان آزادی برای اوراسیا حادثه مرگ یک شهروند تاجیکستان بعد یک هفته بازداشتش را محکوم نمود. این سازمان حامی حقوق انسان با نشر اظهارات در سامانه‌اش میگوید قرار مقامات آلمان برای به تاجیکستان بازگردانیدن سعید اعظم رحمانوف 29 ساله را محکوم میکند که در نتیجه باعث مرگ خشونتباری او گشته است. رادیوی آزادی روز سه‌شنبه از خبری درگذشت رحمانوف بعد بازداشت یک هفته‌ای‌اش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه اطلاع داد. به قول نزدیکانش جسد رحمانوف را روز 13 اکتبر با نشانه‌های شکنجه شدید به دست آنها سپردند. سازمان آزادی برای اوراسیا می‌نویسد رحمانوف سال 2018 به آلمان رفته، سال 2022 برای گرفتن حق پناهندگی در این کشور عریضه داد. همسر او یک زن آلمانی میباشد. تا زمان فاجعه رحمانوف 4 ماه در تاجیکستان قرار داشت و ویزای آلمان را منتظر بود. مقامات مهاجرتی آلمان هشدارهای او درباره ناامن بودن تاجیکستان را نادیده گرفتند و او را وادار کردند که به تاجیکستان برگشته از آنجا توسط سفارت آلمان برای گرفتن ویزا عریضه بدهد. میگوید این سازمان به نوشته مؤلفان اظهارات روز 6 اکتبر زمانی که رحمانوف میخواست به مراسم عروسی دوستش در روسیه پرواز کند در فرودگاه از جانب افسران کمیته امنیت بازداشت شد. سازمان آزادی برای اوراسیا از مقامات در آلمان انتقاد کرده گفتند که با وجود سندهای اثبات شده درباره حادثه‌های شکنجه سرتاسری و بی احترامی به حقوق انسان در تاجیکستان، دادگاه‌های آلمان و مقامات کفالت دادند که شخصی بازگشته مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی قرار نمیگیرد. هنوز مقامات در دوشنبه و آلمان به این خبر واکنش نکرده‌اند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. رسانه‌ها از دوباره سر زدن درگیری در مرز افغانستان و پاکستان خبر می‌دهند. بنا به گزارش‌ها 15 اکتبر چند ترکیش پایتخت افغانستان را تکان داد. در پی حمله‌های پاکستان ده‌ها جنگجوی طالبان کشته شدند. حمله‌های نوبتی در منطقه مرزی چمن صورت گرفته است. مقامات طالبان جانب پاکستان را ابدار می‌کند. حمله‌های اخیر در حالی صورت گرفته است که چند پیش از این دو جانب از اعلان آتش بس خبر داده بودند. وزارت خارجه پاکستان گفته بود آتش بس 2 روز ادامه خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که نیروهای پاکستانی صبح امروز در ولایت قندهار دوباره به خاک افغانستان حمله کردند که در نتیجه ده‌ها افغان کشته و زخمی شدند. و روز چهارشنبه در بیانیه در صحیفه‌اش نوشت که در حمله‌های نیروهای پاکستانی به ناحیه سپین بولدک بیش از 12 غیر نظامی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی در واکنش نیروهای افغان تعداد زیادی از سربازان پاکستانی را کشته، تعدادی از پاسگاه‌ها و انشاءات آنها تخریب و سلاح و تانک‌هایشان به دست نیروهای افغان افتاده است. تنش میان پاکستان و افغانستان پس از آن بالا گرفت که نیروهای پاکستانی روز 9 اکتبر با هدف نابود کردن اعضای بلندپایه طالبان پاکستان به کابل حمله هوایی انجام دادند. حکومت پاکستان گفت مقامات طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه دادند. طالبان این اتهام را رد کرده گفتند از این سازمان در داخل افغانستان حمایت نمی‌کنند. بانک رشد آسیا به شرکت موبیلی ایتیسل 30 میلیون دلار برای بازسازی شبکه موبیلی تاجیکستان قرض داده است. در خبرنامه این بانک از روز 15 اکتبر گفته می شود که این مبلغ برای توسعه و نوسازی شبکه موبیلی در سراسر تاجیکستان پیش بینی شده است. تاکنون این بانک به طرحهای دولتی پول میداد و باری اول است که به شرکت خصوصی موبیلی قرض می‌دهد.
ко Сакамото, намояндаи доимии Бонки рушди Осиё дар Тоҷикистон, созишнома бо як ширкати хусусиро як қадами муҳим дар бахши ҳамкориҳо бо ин кишвар номидааст. Ӯ таъкид кардааст ки ҳамкории Бонки рушди Осиё бо Тисел на танҳо сатҳу сифати интернету гуфтугӯҳои телефониро роҳаттар мекунад, балки дар фароҳам овардани ҷойҳои корӣ, дастрасии бештари мардум ба маориф, тандурустӣ ва хидматрасониҳои онлайнӣ мусоидат мекунад. Чанд соли ахир сокинон шикоят мекунанд ки суръати интернет дар Тоҷикистон поин рафта, нархаш боло меравад. Бонки рушди Осиё як ниҳоди молиявӣ аст ки ба кишварҳои узв барои кам кардани фақр ва беҳтар кардани сифати зиндагӣ кӯмак мерасонад. Репсарои тоҷик Рамазон Муродов, маъруф ба Ралик, хабари боздошташ дар Чинро шарҳ дод. Як рӯз пеш шабакаҳои иҷтимоӣ аз навори боздоштии ӯ пур буд. Вай бо нашри видеое аз идораи пулис ва бо дастони баста гуфта буд ки зиндони Хитойро ҳам шояд мебинем. Аммо ахиран дар як видеои дигаре ки аллакай дар Озодӣ аст, вай гуфтааст сабаби боздошташ сабти навор бо айнаки махсуси Ray-Ban будааст. Ба гуфтаи репсарои тоҷик, пас аз 3-4 соати бозпурсӣ ӯро озод карданд ва вай аз муносибати пулиси Чин бо гумонбар ва боздоштшудаҳо тавсиф кардааст. Муродов чанд рӯзи ахир аз Чин наворҳои зиёде нашр мекард. Аз ҷумла иштироки вай дар Чин дар маросими тӯи духтари тоҷик бо ҷавони чинӣ баҳс барангез шуда буд. Дар наворе вай гуфт тӯи хоҳараш буд ва бо ҷавони мусалмоншудаи Чин издивоҷ кард. Репсарои тоҷик аз ин пеш дар Тоҷикистон ҳам барои таҳқири мақомдорон боздошт шуда буд. Вай дар мавзӯъҳои марбут ба ҷавонон реп мехонд. Полиси Душанбе аз боздошти зане барои фурӯши дорӯҳои сахттаъсири наркотикӣ дар дорухонааш хабар додааст. Раёсати корҳои дохилияи Душанбе рӯзи 15 октябр иттилоъ дод ки зимни як санҷиш дар дорухонаи Бону 141 адад маводи сахттаъсири прегабалин ё ба истилоҳ лирикаро дарёфту мусодира кардаанд. нисбати масъули дорухона ки ба гуфтаи мақомот қонун ва муқаррароти соҳаи тандурустиро вайрон кардааст, санади маъмурӣ таҳия шуда ба андозаи 3750 сомонӣ ҷарима шудааст. Вазорати корҳои дохила тақрибан дар 3 моҳи ахир аз боздошти дасти кам 3 нафар барои фурӯши ин мавод хабар додааст. Моҳи майи имсол пулиси кишвар аз афзоиши истифодаи маводҳои гуногуни наркотикӣ аз сӯи ҷавонон нигаронӣ карда буд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон таъкид карда буд ки бо вуҷуди манъи қатъии истифода аз фурӯши маводи психотропӣ бидуни дастур ё дорухати табибон, бархе аз шаҳрвандон ба фурӯши ғайриқонунии он машғуланд. бахши якрӯз дар таърих бо муҳимтарин таҳволоти таърихӣ дар рӯзи 16 октябр манзури шумо мешавад. 16 октябри соли 1898 зодрӯзи Чинори Момов, яке аз сиёсатмадорони намоёни тоҷики аввали солҳои шӯравӣ ва раҳбари нахустини ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии Тоҷикистон аст. Дар рушди соҳаи маориф ва таъсиси рӯзномаи Овози тоҷик нахустин рӯзномаи тоҷикон дар даврони шӯравӣ саҳми калон доштааст. Чинори Момов мисли бисёр дигар сиёсатмадорони давр қурбонии саркӯбҳои сталинӣ шуда, соли 1938 дар 40 солагӣ ба марг маҳкум шуд. 16 октябри соли 1929 дар анҷумани фавқулодаи шӯроҳои Тоҷикистон эъломияи ташкили ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон қабул ва Тоҷикистон ба ҳайси як ҷумҳурии мустақил ба ҳайати иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ ё СССР пазируфта шуд. Дар он замон давоми 5 сол Тоҷикистон ба ҳайси ҷумҳурии мухтор дар ҳайати ҷумҳурии Узбекистон қарор дошт. Ҷумҳурии шӯравии Тоҷикистон расман 62 сол давом кард ва баъди пошхӯрии шӯравӣ ва касби истиқлол дар 9 сентябри соли 1991 ба ҷумҳурии мустақили Тоҷикистон табдил шуд. 16 октябри ҳар сол бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷаҳонии ғизо таҷлил мешавад. Ин сана махсус барои боло бурдани огаҳии мардум аз аҳамияти дастрасӣ ба низоми таъминкунандаи хӯрок ва мубориза бо фақру нодорӣ таъсис шудааст. амнияти ғизо гарави муҳими суботи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аст ва ҳамчунин муносибати бомасъулиятонаи аҳолӣ ба ҳифзи манбаъҳои ғизо мисли обу замин аз ҳадафҳои ташаббускорони санаи махсус гуфта мешавад.
صبح امروز در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 120 سومانی میرسد. 100 دلار آمریکایی به حدوداً 924 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 16 اکتبر چنین تعیین شده است. برنامه نویدی بامدادی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی می‌دیدید. تشکر از همراهی و خبرهای بیشتر را در سامانه و صفحه‌های رادیوی آزادی پیگیری کنید. خدا نگهدار.